Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ñukanchik mama llaqtata mandankapaq mayqanpish mishaqpika asha punllakuna washaka mana kushichukashun paykunawan. Politikapi ima yuyita chariqpipish mana paykunawanka kushichukashun paykunallatik ari nishkakunata mana paqtachikpika. Chaymi tukushka ñawpa aqllay punllakunapi, kay pasaq aqllaykunapi, shinallatik shamuq aqllaykunapipish chayshinallataqmi tukushun. Ñukanchik mana aqllashka mandaqtami charishun, ñukanchikta manapish tapushka, mandashkakuna leykunata churashka ukupimi kawsana tukunchik.
tupasun imanalla huyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna kay tiempo ta chikanchishkamanta y Dios pakshimita rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka kikinkunawan kay tapuyta kutichishanini. Ñukanchik mama llaqtata mandaqkunataka kasunakanchik. Ñukanchik mama llaqtata mandangapaj mayjan mishaqpipish. Achka gentikunami mana kushi kasun paykunawanka. Politika hawa mayjan yuytapish paykuna charitukunmi. Pasaq aqllashkakunapi, shamuk aqllikunapipish mayjin horaska tukuykunami mana kushi kasun. Tukuykunami ñukanchik mana aqllashka pushaqkunata mandaqkunata charishun ñukanchik hawapi. Shinallataq tupasunmi mandashkakunawan ichaypika ñukanchik mana imata rikunata charishka kaqpipish. Chashna kaqpipish chay mandaqkunapa ukupi ñukanchik imashina kawsanatami kunanka rikushun Diospakshimi Bibliapi imata tinikun. Ashtawanka ñukanchik mana aqllashka mandaqkuna chaypi kaqpi. Imatati ruashun, imata tinikun ya Diospakshimipi mama llaqtata mandaqkunamanta rimashpaka. Kallaripika Diosmi mandaqkunata churashka kan ñukanchik kawsaypi y llaqtata mandaqmanta rimashpapish. Ya Dios aqllashka puebloka tukuy horasmi hatun mandaqkunata charishka Diosta kasuqkunata shinallataq mana Diosta kasuqkuna kariyaq hatun mandaqkunata. Tandanakushka kriqkunataka preso hapishkakunami, esclavitudpi churashkami. Cristo Jesuspaq punllakunapipish tandanakushka kriqkunaka achkatami sustarina karka paykunapaq krinata ama sakinkapaq ama nigankapaq nishpa chayshina llakita ruraqpi hatun mandaqkuna Diosta mana kasuq mandaqkuna. Chashnapish mandaq Dioska imamanta mana mancharinchu chaymanta. Chaylaya millay llakichik mandaqkuna tiyashkamanta. Salmo 22:28 pinin. Mandaq Diosmi tukuyta hatun mandaq. Paymi tukuy llaqtakunata mandanga. Chayta ñukanchik entendina kanchik. Shuklla hatun mandaq Diostami charinchik y paymi tukuyta hatun mandaq kan. Paymi tukuy llaqtakunata mandakun. Kayka nishaninmi tukuy ñukanchik llaqtakunapi mandaqkuna pushaqkuna. Paykunaka mingi tukushkallami kan y Dios chaypi paykunata churashkamanta. Diosmi paykunata sakirka chay cargopi kachun, chay cargo munchayachun, hatun mandaq kanamun chayachun. Kay mundo kay pachapi mandaqkunaka aqllarinkunami. Shinapish mandaq Dioska hatun mandaq kashpami katin. Paymi mandaqkunapaq hatun mandaq, amukunapaq hatun amu. Paymi tukuyta rurashpa katin. Paytaka pi mana chaymanta laduyachi ansuchitukunchu. Paymi hatun mandaq wiñaypaq. Kikinpish ñukapish mana munashka charikan. Shuk aqllay shuk eleccionespika misanchari manapish kan vototakushka. Ñukanchik mana munashka shina mayjan aqllariqpipish. Ñukanchikka kushikunami kanchik kayta yachashpa. Mandaq Dioska allikunata ruytukunmi piwanpish, mayjan pushaqwanpish, mayjan hatun mandaqwanpish. May lugarpi kashpa ima ratupish. Ya Diosmi allikunata apamitukun kay mundo kay pachamun. Salmo 46:10 penin. Ñakasilla kaychik. Ñukataka Dios kashkata rikushpa kasuychik. Tukuy llaqtakuna ñuka makipimi. Ñukami tukuy pachata mandani nin. Chinakaqpika kaymi ñukanchiktaka animachina kan. Mana charikunan kay rato ñukanchik llaqtata mandaq ñukanchik munashka shina kan. Shinapish Diosmi tukuyta paypaq makipi charikun. Y Diosmi chay mana alli mana kashkata ruraq mandaqkunawanpish allita rurachitukun, musuyachitukun, shuktiyachitukun. Shinashpaka kallaripika ama kungarishun. Kay mundo kay pachapi mandaqkunaka Dios churashkami kan. Mandaq Diosmi paykunamanka chay lugarta kurka asha tiempo kama mañachirka chay cargopi kachun. Y chaytami entendina kan. Achka pushaqkuna, achka liderkuna mana chayta entendin y paykunalla dueño kashkata yuyan y paykuna tukuyta rurashkamanta chaypi kashkata yuyankuna mana chashnachu. Ya Diosmi mandaqkunataka churan. Shinakaqpika Diosmi ashakama chay mandanapi kachun sakishka. Chayta amate kungarishun. Katikpika mandaq Dioska kayanmi tandanakushka kriqkunataka mandashkakunata, leykunata, kasuqkuna kachun. Kikin ñuka mandaq Diospi krishkata, mandaq Diospi shuyakushkata rikuchinkapaqka kay mundo kay pachapi imalla mandashkakunata kasuqkunami kanakanchik. Ñukanchik maypi kawsanchik, chaypika tiyanmi reglamentos, chaypika tiyanmi leykuna y chaykunatami kikin ñuka kasuqkuna kanakanchik. Apóstol Pablo, shuk pushaq, shuk líder kay iglesia primitivapi
paymi tandanakushka kriqkunaman Roma llaqtapi kawsaqkunaman kayta kishkarka. Romanos 13:1pi mandaqkunataqa tukuykunami kazuna. Mandaqta Dios mana churaqpika pi mana tiyanmanchu. Kunan tiyaq mandaqkunaqa Dios churashkami. Kaypimi kayakun ñukanchik mandaqkunata kazuna kashkata. Maybalik kaqpimi kutin apóstol Pabloqa riman yuyachin y a Diospaq shimipi rikuchikun. Tito libro pipish kaytanikun capítulo 3 verso 1pi. Shinallataq paykunataqa llaqtata mandaqkunatapish, pueblopi mandaqkunatapish alli kazuqkuna kachun ningi. Paykuna imata mandaqpipish kazungapaq chaparakuq kaychik nishpa yuyachipangi. Kikin ñuka tandanakushka kriqkunaqa leykunata mandashkakunata kazunata yachanakanchik, paktachinata yachanakanchik, cumplinata yachanakanchik. Ashtawan rikuytukunchik apóstol Pedro riman 1 de Pedro capítulo 2 verso 13 y 14pi mandaqkunata kazunami. Kankunaqa apunchik Jesuspaqmi kangichik. Chaymanta kay pachapi pusachun churashka mandaqkunatapish tukuykunapaq hawapi tiyakuq hatun mandaqkunatapish kazuychiklla. Shinallataq millayta ruraqkunataqa wanachichun, allita ruraqkunataqa allinichun, churashka mandaqkuna kashkamantami llaqtata mandaqkunatapish kazuna kangichik. Mana imata yachaq chawanyashkakunata upallachinqapaqmi Tayta Diosqa kankunataqa chashna alli kawsachun munan. Kunanqa watashkamanta kacharishkami kangichik. Ñataq kutin ñakunanqa kacharishkami kanchik nishpaqa paqta ima millaytapish rurangichikman. Chashna ruranapaq randika Tayta Diosta sirviqkuna shinataq kawsaychik. Pita ama yanganchichikchu, kriqkuna pura huyanakuychik. Tayta Diosta manchaychik, llaqtata hatun mandaqkunatapish kazuychik. Chashna kaqpika imamantataq maybalik kanga ya Diospaqqa llaqtata mandaqkunata kazuchun nishpa mandashkaka. Chikakaymi ashtawan shuk alli rikuchina kan kikin ñuka ya Diospi shunguta charishkata. Kikin ñuka ya Diospi shuyana yuyita charishpaka kay mundo kay pachapi mandashkakunata katinami kanchik, paktachinami kanchik, impuestokunata paganami kanchik, y ashtawan rimakun tukuyta runakashkamanta sumaqta alajata kawsanqapaq ñukanchik ayllu llaqtakunapi shukti gentikunawan. Chaytami ya Diosqa kikinta ñukata mañan tandanakushka kriqkunata. Ashtawan rikuytukunchik Romanos capítulo 13 verso 2 manta uriman riman. Chaymanta pipish mandaqkunata mana kazuqqa Tayta Dios churashka mandaqtami mana kazun. Chay mana kazuqkunaqa llakita hapinqakunataqmi. Mandaqkunaqa allita ruraqkunata manchachinqapaqqa mana tiyakunchu. Millayta ruraqkunallatami manchachinkuna. Mandaqkunata mana manchasha nishpaqa allita rurashpa kawsay. Kan allita ruraqpika mandaqkunaqa alli ninqakunami. Mandaqkunaqa kanpaq allipaqllataq Dios churashkapimi payta sirvikunkuna. Mana allita ruraqllapimi kantaqa manchachinqakuna. Paykunaqa Tayta Diosta sirviqkunami. Chaymanta espadataqa mana yanqamanta charinkunachu. Millayta ruraqkunataqa manchachina kaqpitaqmi llakichishpa harkankuna. Chaymanta mandaqkunataqa kazunataqmi. Ama manchashkallamanta kazuychikchu. Ashtawanpish kankunapaq yuyaypitaq alli kana yuyaywan kazuychik. Apóstol Pablo kunakun ñukanchik kay mundo kay pachapi kawsashkakamaqa ñukanchik kay mama llaqtapi kawsashkamantaqa paktachikuna kanakanchik, responsable kanakanchik, alli ciudadanos kanakanchik. Y chashna kutin rikuchikunchik y a Dioswanpish ñukanchik compromiso charishkata. Verso 6 pinin mandaqkunaqa Tayta Diosta sirviqkuna kashpami punllanta chay ruranapi tiyakunkuna. Chaymantami paykunamanqa impuestokunata kungichik. Mandaqkunataqa Diosmi chaypi churashka. Diostami paykunapish sirvikunkuna. Mana charikan munashka shuk pushaq shuk mandaq. Shinapish Diosmi payta chaypi churarka payta sirvichun. Mana chari Diosta riqsin. Mana chari Diosta manchan. Kariyak runachari. Pero chashnapish Diosmi payta chay puestopi churashka y pay chaypi sirvikun ya Diosta. Y chayta ñukanchik entendina kanchik. Y kutin ñukanchik paktachina ñukanchik rurana kashkataqa rurana paktachina kanchik. Kaypi rimakun impuestokunata kungichik nishpa. Tukuy ñukanchikpaqmi sinchi kan kunata yachana. Mana hawllachu kunata yachana. Ashtawanqa ñukanchikqa chaskinallata ninchik. Kunataqa mana munanchikchu. Kaypi rimakun
ñukanchikka impuestokunata kunakashkamanta paganakashkamanta. Verso 7 nin paykunaman imata kunakaqpika kunataqmi kankichik. Imamanta rimachikpipis rimaychik, impuestota kunakaqpipis impuestota kuychik, alli nina kaqpika allinichik, paykunata kumurina kaqpika kumurichik. Ashtawanpish kikin ñuka kriqkuna shinaka alli ciudadano kunami kanakanchik. Chashnami rikuchishun Diospi krishkata y Dioswan compromiso charishkata. Imata mana divinachu kanchik shinakaqpi. Kutin verso 8 manta urimanka rimakunmi shuktikunawanpish allikuna kanakashkamanta, allita ruranakashkamanta. Diosmi kikinta ñukata kayashka chikanchishka allikunata rurashpa kawsachun. Piman ama imata divichikchu, kuyanallata piman kashpapish divichik. Kay shukchayshuk kuyanakushpallami mandashkataka paktachinkichik. Verso 10 nin kuyakka pita mana llakichinchu. Chashnakaqpika kuyaymi mandashkapi nishkataka tukuyta paktachin. Kuyashpaka mana llakichisунchu ñukanchik ladopi ñukanchik huchullapi kaqkunata. Mana llakichisунchu shuktikunata. Chaypaqka ñukanchikmi y Diospa kuyayta charinakanchik ñukanchik kawsaypi. Y Diospa kuyaymi ñukanchikmanta kashukshinka. Mana Diospa kuyayta charishpaka imata mana kuytukusunchu. Ashtawan ñukanchikman yuyachinmi kikin ñuka tandanakushka kriqkuna yuyarina kashkamanta. Yuyita hapina kashkamanta verso 11 pinin ima punllakunapi kawsakushkataka kankunallata yachankichikmi. Ña rikcharishpa hatarinamari kankichik. Ñukanchikta kishpichinaka krishka punchamanta kunankamaka ñamari ashtawan kichkiyamushka. Amsaka ñallami achikyakrin, ñamari punllaka kallarikrin. Chaymanta amsapi rurakushkataka sakishun, achikpi kawsankapaq makanakunata churarishunchik. Punllapi purikuq shinatak sumakta kawsasunchik. Ama hatun mikuyllapi, ubyaykunallapi purishunchikchu, ama waynayasunchikchu, chay millay munaykunawan ama ruparishpa purishunchikchu, ama fiñanakusunchikchu, pipak imakunatapish ama munasunchik. Ashtawanpish apunchik Jesucristota churarichik. Kikin aycha munashkataka ama ruraychikchu. Kaytami kikinpish ñukapish yuyarina kanchik. Y Dioska paypak propósitota paktachitukun, ruachitukunmi mana kriqkunatapish. Millay mana alli rumishunku gentikunatapish. Chaymi ñukanchikpaqka mana hawalla entendina kan. Shinapish kikin ñuka alli ciudadanos kuna kashun. Responsables kashun ñukanchik maypi kawsashka llaqtapi. Chashnami kutin rikuchishun y Diospaq ñawpaqpipish ñukanchikka responsables kuna kashkata paktachikuna kashkata. Kimsapika tandanakushka kriqkunaman Dioska ninmi, Dioska mandanmi, paykunamanta Diosta mañachun. Ñukanchik hawapi churashka mandaqkunamanta mañana kanchik. Kayka mana nishaninchu paykunawan ñukanchik shukyuylla tukushkata. Kayka mana nishaninchu ñukanchik paykunata chaskishkata paykuna imata rukuqpipish. Ñukanchik paykunawan mana shukyuylla kashpapish Diosta mañanami kanchik y Diosta mañay tukunchikmi. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 manta 4 kamanin y Dios pakshimi tukuymanta Diosta mañaychik. Tukuymanta yallika puntaka Diosta kaparichik mañaychik. Payman imatapish minkaychik. Tukuymanta paginichik nishpami yuyachini. Alli churunlla sumakta kawsankapaq hatun mandaqkunamanta tukuy ima hatun kanapi churashkakunamanta Diosta mañaychik. Chashnami Diosta manchashpa payta kriqkuna shinataj kawsay tukunkichik. Ñukanchikta kishpichik Tayta Dioska chashna alli kaqpimi kushikun. Payka kashkatataj paymanta willashkatapish tukuykuna yachashpa kishpirichunmi munan. Kikin ñuka kayashkakunami kanchik tukuykunamanta Diosta mañankapaq. Ashtawanka mandaqkunamanta, pushaqkunamanta, sumakta allita kushikuy kawsankapaq. Mandaqkunamanta pushaqkunamantami mañana kanchik tukuy horas. Mana ima llaki, mana ima problemakuna horallapi. Y chayta ñukanchik amañarinchik. Ima llaki uyarikpi, ima llakipi kashpa, ima problemapi kashpaka chaypi yuyarinchik mañanata. Shinakaqpipish mandaq Dioska kikinta ñukata ninmi mandaqkunamanta mañaychik. Imamantatik mañana kanchik chika paykuna imata rurashka, imata yurishkapish ñukanchikta llakichina kashkamanta. Ñukanchik familiata, ñukanchik iglesiata, ñukanchik maypi trabajakunpi, ñukanchik ayllu llaqtakunapi, shuktik llaqtakunapi
llakichitukun waksichitukun llaqtata mantakkuna imata yurishkakuna. Chaymantami ñukanchikka paykunamanta mañanakanchik. Chinaspaka ñukanchikka sustarina kanchik. Ñukanchikta mantakkuna pushaqkunamanta Diosta mañanata. Ñukanchik llaqtata mantakkunaka Diosta mana kasushkamanta mantakkunapaq hatun mantak amukunapaq hatun amuta mana riqsishpaka llakikunata mana allikunata rurakuytukun. Llakichik mandashkakunata churakuytukun. Chaypimi ñukanchik ashtawan krishkata rikuchinaka ya Diosta mañana. Chashna kaqpika ñukanchik mama llaqtata imashina pushakunmanta sustarishpaka Diostami mañana kanchik. Shinallatik ñukanchikka kashkata rurashpami kawsana trabajana kanchik. Musukyashkata shuktiyashkata ñukanchik llaqtapi rikushun nishpaka. Kikinpish ñukapish mañaytukunchikmi ñukanchik pushaqkuna, ñukanchik mantakkuna Cristo Jesusta riqsichunkuna. Shinallatik ñukanchikka mañaytukunchikmi paykunaka alli yachayta charichunkuna. Chay pushaqkunapaq muyuntikpika alli runakuna Diosta kasuqkuna kachun mañaytukunchik. Diosta mañaytukunchikmi sumaqllata kawsaytukunkapaq. Mañaytukunchikmi kashkata rurashpa kawsachun ñukanchik ayllu llaqtakunapi. Ichaypaq ñukanchik makita churana kaqpika makita churana kanchik tukuy chaykuna paqtaytukuchun. Shinashpaka ñukanchik mama llaqtata mantaqkunata kasuna kanchik o mana kashpaka mana kasuna kanchik. Tukuchinkapaqka nishanini kriqkuna shinaka ñukanchikka ama atiq kungarishun. Ñukanchik kawsanaka hawa pachapimi. Ichaypaqmi ñukanchikka sustarina kanchik. Filipenses capítulo 3 verso 20 pi apóstol Pablo nin ashtawanpish ñukanchik kawsagrina llaqtaka hawa pachami. Chay hawa pachamanta kishpichik apunchik Jesucristo shamuqtami ñukanchikka shuyakunchik. Kayka yuyachinmi kikinpish ñukapish yuyayta churanata hawa pachapi. Shinapish llakirinchik kay punllakunapi ashtawan kay mundo kay pachapaq sustarinchik. Ashtawan kay mundo kay pachapaq imatapish mañakunchik. Ashtawanpish ñukanchikka allichirishun prepararishun hawa pachapi wiñayta apu Jesucristo kawsarinkapaq. China kaqpika ñukanchikka ashtawanka Diostami kasuna kanchik. Yurinkichikchu kay Antiguo Testamentopi chay hatun mantak Nabucodonosor shuk leyta churarka shuk mandashkata churarka. Y chay mandashkapi minirka tukuy Babilonia llaqtapi kawsakunaka chay estatua kurimanta rurashka estatua ñawpaqpi kungurina karka. Shinapish chaypimi karka Daniel. Payka mana kumurirkachu mana kungurirkachu chay estatuapaq ñawpaqpi. Payka ashimi yacharka rurashkalla Dioskunapaq ñawpaqpi kumurishpa adoranaka mantak Dios mandashkakunata mana kasukushkata kariyakushkata. Chaymantami payka mana kungurirka chay rurashkalla Diosta adorankapaq. Yurinkichikchu chinallatak kay sacerdotekuna apóstol Pedro tay kay shuk yachakuqkunatapish harkanata yurkakuna. Ama Jesucristo manta kishpirina alli willayta parlachun willachun preso churarkakuna. Chaymanta kacharishpa nirka ña upalla kaychik ama willaychikchu Jesucristo manta chay alli willaytaka. Chaypimi apostolkunaka kutichirka. Shinanikpimi Pedroka willagrichun mingashka kay shukkunandi kashna nirka. Tayta Diostamari runakunata yallika kasuna kanchik. Kikin ñuka ya Diostami kasuna kanchik. Kikin ñuka chimpapurashunmi ya Diosta kasunata mana kashpaka runakuna rurashka, runakuna churashka mandashkakunata kasunata. Chaypika kikin ñuka aqllanami kanchik ya Diosta kasunata. Chashna kaqpipish mayqin runata ñukanchik phiñashkamanta paykunapaq politikawan ñukanchik mana kushikashkamanta chayllamanta kariyana chayllamanta paykunata mana kasunaka mana allichu. Apunchik Jesucristopish paypaq yachakuqkunapish paykunapaq kikin ima munaykunamanta ima yuykunamanta mana kushikashpa shuktikunata mana yankamanta kariyarkakunachu mana kasurkakunachu. Alli willi evangeliomanta llakita apanaka sinchimi karka. Paykunapaq kikin kawsaywanmi misarkakuna defendirkakuna alli willi evangeliotaka. Chay punllakunaka mana husachukarka llaqtata mantaqkunata kariyana ashtawanka llakichirkakuna karrutirkakuna wakinkunatakari sipishpa wañuchirkakunami. Mana kasushkamantaka shuk hatun preciota paganami karka paykunapaq kawsayta. Kaywanka rikuchikurkami maybalik kashkata chaymantami paykunaka kawsaywan misarkakuna shayarirkakuna. Shukti gentikunaka ashtawanka yuyita mañachinkakunami ñukanchik imata rurakushkapi. Mana ñukanchik imata rimarishkallata kawsata rurangachu. Chaymantami maybalik kan ñukanchik tandanakushka kriqkunaka yuypi charina imatati rurakunchik.
mana kasuta rungachu ñukanchik imata rimashkallata. Hasta onpish ñukanchik imata rushkatami rikunkakuna. Chaymanta ñukanchikka mandaqkunata kasunami kanchik. Mandaqkunata kasushpaka ñukanchikka mandaq Diospi shunquta churashkatami rikuchikunchik. Ñukanchik mama llaqtapi mandaqkunata kasushpaka achkatami rimakunchik. Ñukanchik mandaq Diospi shunquta churashkata, mandaq Diospi krishkata. Kay allpapi Jesuspak representante kunashinaka ñukanchik imashina kawsashka, ñukanchik imata rushkaka achkata valigmi kan. Tandanakushka krikuna. Kay allpapi Jesucristopak representante kunashinaka ñukanchik imata rurashka, ñukanchik imashina kashkaka mayvaligmi kan. Kaymi rikuchikun ñukanchikpak Dioska mayvalig kashkata. Chika kaywanmi ñukanchikka willakunchik mandaq Dioska ñukanchikpak mayvalig kashkata. Chashna kaqpika kikinka shuk representante shinaka imashinata kawsakunki, imatati rurakunki. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.